Etum Karbi Ekhai self-sufficient lapen self-reliance ke man ke nang sot enne ke nitum hemprek nangi pu state nang ji pu hang kong di sita until and unless nitum jong si self-sufficient lapen self-reliance manun e pulute nitum free Karbi Ekhai ba itum state long pusa siksak pikji nitum ke thek nang ji dop piklang ke charli nang ji non ta dop piklang lang aso sapen example nang po itum ke charli ong pik ni buja kali itum Karbi itum charli ong pik nang po lalo polte self-reliance man po to hodi lapen self-sufficiency mane self-sufficiency mane emethang che dor phup phane la phansi self-sufficiency pu mane bang phan chu akha jok plot phansi self-sufficiency pu de self-sufficiency phan ke tum lo charli dop pik nang ji ma ta son kali self-sufficiency phan ke lo charli ong pik nei you have to take many degrees pulason pu kali degrees lai dop pik nei diploma dop pik nei ta son pu kali la basic kupilo nahi ke ni tum lifelong itum lifelong pilo nahi ke tangka sab sunang ji di lapen suli unchit nang ji choi pe chena munchit ba ke chu hormu lai sang punoi sok sang lai chena munchit lai hormu si tum hanai mu de basic hormu kisung lai ki so loplote hospital ke dam phan di ki so chilang phan lai phan tangka che dorchit la an sinang chot itum lifelong jong si lang dam pulote di lai bang ke fundamental needs pusi pulo mate basic needs puta pulo asi la an a hormuan ke nitum anutin da itum Karbi tumang bong la an ke thek nang ji ba la an ke capacity ba capability donang ji anutin da asi adhok tum duko di mala ke charli kom o pupu aning choy rarba mate fail that exam long fail that hobana ne exam hai pidun bom interview pidun bom fail that amat aning ki oi ekdom hajar ti che pa oi ti di sta ining che pa oi nang ni tu ke charli kom olo poling ne ekdom arleng theman uneder po ba itum suliu neder po lason bugali ke charli kom odum ta successful pick do ason eng than number Bill Gates punoi Microsoft long pini owner puno lason example do pick di asi ke charli kom o sita idum successful man un ne example ente do pick lang ka prek ta even dang itum asam alam na ninjina asam long Jubin Gar ta lang Jubin Gar ke charli do pick ma antala pan asam long chi thang nai lang pick jat pick ke charli do ulum asi ke charli degree ong pick nei puta kali itu min ke itum talent ke chichini ke nang sot kupihin manang skill do lapen kupihin manang interest do halaphan focus verno ke charli ong pick nei budali although ke charli ke education important o sita ong pick nei ba ke charli ekdom post graduate lo nang ba doctor lo PhD lo di la an lo pulote nang plan o pugali nang higher secondary ke charli muni tumta dom example nang son Jubin Gar puson alang higher secondary pini jo degree first second semester ni pini bet ke langoi post graduate kori tang tum di lapen PhD doctorate kori tang tum ben la plan mu che thang mu tangka ong mu jat mu gari sari puno jat lifestyle hai ta mi mu tak ekdom real example practical example ni ekdom real practical alam ke than sining dok la sini ekdom te bokhet example sining en lo ni ka pre example na endam pro te dop piglang hai la si hal an bang ni dam de lo la si emethang king pen edi chingthur un ba emethang ki cho long chit phan an ke ni tum capacity donang ji la si anutin sakuri a phis ekdom kadon hu ekdom long leader anutin phane ko son si sakuri pipu mati central government puno state government puno mate district council la hin pen da koson si lan pilap un poge pan student aning kan pen adi in every year thousand lakhs student tum graduation kuri tang ba ke charli tang graduation kuri po ba ke charli jut po engke latum phan ang ton phan son pijabun competition do pick nang di nang 1000 post phan ta nang 1 lakhs ni pang ke jogam da sum pick asi nang jong si charling tung te pusita no problem di ehem sort tum nang force pusita ba ehem sort of forces ta nang ne nang jong si okay nang jong si charling tung te puro te baba pai nang ka prek pilo klem poge arju pamen ba nang mi thang na chema tharo ni jong si charling tung te lo ni ene degree kurir ring tung tilo puro te no problem nang degree kurir da cho nang degree kuri vek lo puro te nang plang opo ba nang sakuri long vek po puta kupilo guarantee do ma ave lasi nang higher secondary charli chot sita nang
kereng unchit phan an bang ke ni tum Avarsai atwa che salam nangji just like lango suliun chit phan jot ke Charlie u do unang ni ge kupilo Klem ni nantum lango non ekdom practical ekdom ni Karbi Nong district lam ba ni tum Karbi tumang bong lam sen than po athema ni practical lam ni practicality or musining do itum theglong lo itum we are still dependent nitume bang phan sia khana ngolang chua khana ngolang non ta asi nitum self sufficient kalila kupipilo lango non bojar dam busita choipil hainai jorjor malo bang ba alo prek pen di Bengali tumba ka prek parok tum sene jorjor right or wrong am I right di asi choipe jor long tani tuma belang plus gari hinudak suppose bike hinudak pusita nitum konalo dam ke bang tum dukan hos dam na mechanic bang aksisi Karbi mechanic do inut bhai ni dolo bonnon ata rare abilang tailor long dam pusita pini parok tum long dam na di inke pini akithe hardware dukan pusita parok angsi Karbi nut bhai ni non dolo that's a good thing dolo mission mi ulam no son la su se donang po hotel pusita di hotel long dam pusita sob bang Bengali la ba kapre parok to hotel angsi te kupilo ni tum ke thek doge abi pilang lasi ke Charlie nang metric vet no ba class 10 vet tangka widelo hem problem dolo Charlie uni delo it may be any circumstances pin jada situation da dota hai mini muni tang bo kalima tangka with that la pen problem dota hai mini lasi nang class 10 vet le Charlie 8 vet no he son pusita itum pilo Charlie dunang ji pilo Klem ni ke we have to learn at least in thang a life se solai unchit phan ke nu Charlie ni na pini no itum Karbi tum lahai hina bi pina arun example na ende do piglang mane ke thek the hormu do piglang nitum no da dependent ang selang bang phan chu akha bang phan di asi nang ke Charlie kom hek busita nang pini no mechanic kam Charlie du no di ne youth phanda pulo ba ake thitum na Charlie du me he ta ke age limit abi mati mechanic long na ni town city hala ni tumrom adi te bok terai town long ba na ni Guwahati bang june ba na ne long prek long mechanic ka kam Charlie du no ti mechanic ne ke lang ter oson tangka do pik chilu bang plang pik ni tum gari no dak po di ba 4 wheeler mechanic Charlie no in tume gari no dak lo pulte pon po ke kwan lo nei po bang 2-3,000 hor mulong ta bang 10,000 po ke bahut beshi holo komon komai diok po hobo ঠিক আছে 500 কমাই দিছো দাদা দেই লাসন ne pupu kali magala inke nitum ke nang pa discount pik lobon pu inke al legela 56 70 80% ali ke isi gari ka sab so gupine ke lar pensi 6-7,000 ar nisi isi kam ke or pen chol an tangka ke inke lason ani yang tim ko an ne ke dodo di tangka do pik sakuri tum ekcha da phone de lailo nangong si la car mechanic thek pana car mechanic apne workshop che khulitan di car binglong na che khulitan thana nang tangka dop piji nang phone de arni sis nang 10-20,000 50,000 bak do kokta hai inge tumi chin ne mate tumi luo arun tum knowledge habe car bitum lahaya knowledge habe mechanic knowledge habe po kupine sab so hinu dakta bang sab so chut flap pibe pupa phop badanta yo tangka 3,000 pino 4,000 car polonte 10 week pi asi itum lahai ter o bio kampun itum lason lang robang ni tangka do pik lahai lo palason itum Karbi Nong ke Klem pen bang building chikim long le ke chenam ekdom ong pik sakuri Klem tum ta phone de des ni tume la 10-20,000 50,000 councilor 25,000 bag 30,000 salary long te ekdom dor flop lo jatta do lap lo ni na son jema thani helo ke thinai lo loan sonen po gari nam po iga sumar pachar liun ahem solai un loan pinai na pu ege sumar so der lo bote kunna peno tangka ke hem da solai ni sumar bachar lini siksak pik kalima theklo hulu minang li tumta ba sakuri Klem tumta chini po la song ki phutang ki phutum do upo la ke practical alam ahokalam la check se peng ni mate la 20-30,000 income monthly ke long tum na tangka ong mate la car mechanic Karbi Nong car mechanic ke do tum long la tangka ong ni tum me thang jama than ni tum gari hino de pon po 1,000-2,000 chot kali bang ong pik pini son back pini lar plot 500 or mu lar plot ta ni to pane 5,000 pupo ni tume chini lo 500 ba pakom tha pupo pakom po bang ko an ne le la 4,500 ba kali si lahai hor mu itum Karbi tumang bong ni tum youth tum ke Charlie dun kenang so ni tum therak nang ne phere nang ne nang hem bekar dorang ne bekar dolte khainolo bekar do bolte mo future
pai po abidar lo ba biso wan lo pote Kosonlo nitum pini po ka solai po nitum basic needs phanan ke nitum lani capacity do nai mati di mechanic pen puno ba adhok tum chugang tip ta charli do noi lain tan tuma bela inut bhaini do kom pik hang jang so parok to bangsi chugang tip long tangka do pik kelang bang jor jarle namba punang you should don't care about the peoples ba Etum Karbi janda dhok tum chelang select po nang pulunta bi pe nang lason chugang tip dukan si khuli bo jat lason nang puji mine sita arjuri hala dak tangka dopi a profession bihek polling ler lang robang ni a profession theu dang ekdom sakuri claim pukar julong long di nang hala tum tangka chugang tip tum lo inke investment abi solam a hok de nang ditum ni kalemi akalang mani phan komen long tok rang than tami chugang tip long ko pilo nang nahi ga thang nang ni ke isi trimmer machine do la nama kesi namo kesi ke ani ningkan dami pare dun chot choke blade ke kwal no ador avi chugang tip charli du noi di nang chugang tip le thek pamelo pulte nang mithang nang ani ningkan isi charli du noi la next year son planning da dunang jin tum he ningkan isi charli dun po chugang tip ge next year lo to experience do thek lo pulte koson se khuli ni ma koson se pima la ta chini do knowledge la si charli dunang ji inke nang next year khuli no nang mithang ching pu nang Karbi dum ta dam nang ji mithang Karbi hejan dukan open chelang sra rong dam de son du dos ta son thinking ba with the nang ji isikai siver percent tum Karbi dum si long ji apot ni tum Karbi thailong sidam nang ji de la son si tum ni tum public tum dama thani tum Karbi public tum dama thai nang ji plus ke charli bang thala son planning ta do nang ji ni ningkan si charli dun po ningkan next year lo puta ne chi mithang chi khuli po lan su se ke mi chi khuli po ba fast ke cheng nang pangcheng oi he nang pejuban pangcheng sto mo pejuban tangka do bom te pangrum bom saving si bu chibi pon bom ba loan son en pen nang ake thi khuli no parlor kam charli du no su tum ta di me thang ge khuli no ason ka prek profession dulang la chugang tip puling la tangka bi poli tangka do pik chugang tip lo inut si kwan lo non ge ne da jing tip dam ge pini 100 rupees nang inke hala ki milong dam te adorsu 100 rupees oban Karbi long lom kwal ni nang litum komen long tora khan tha dang litum da dam uchu jing tiphan asi 100 rupees inut pen ke bang pho bhale nang tip sita kwan lo 500 bang alobu inke nang investment abi 500 bang pore monthly gon 5 3 15000 nang aram se bang lo ke kom nice ni ekdom ke kom nice ni ekdom ke kom ekdom kom pigal lo ni ekdom 5 अरे बांग फोवेट के सोसे से के बांग मुमचिंग टिप ता दो दिया चूजिंग टिप पेन बोलते नंगे 200 बांग लोंग लो इनुट पेन सी कली में खला इनके बांग कैप के कम ना सिता एटलीस्ट दोजी चूजिंग टिप बांग कैप बोलते आरनी सी 1000 चुगांग टिप फांसो से पूछा दे गांग मुमचिंग टिप में दो माने आरनी सी मिनिमम नेबो है मिनिमम पुसिदा 1000 के तुम इनकम दोजी आरनी सी 1000 बोलते मंथली के वाला 30000 पो इनके 25000 18000 बांग third grade lahai pe ni sakuri claim dum do halai dum bene nang omu nak lebu ge nang profession arjuno dak pusita nang tangka si matters money matters man tangka si important hala 15000 ba sakuri si claim tha chokidar ke nang 30000 malo lifestyle me pok ki chopi pen chenglok choi pe pen chenglok ke chojun lahai ta nang si mimu po kalima kala e gari lahai ta namun poka prek nang needs hai chi for fulfill po me thang self reliance lo prote di la sonak tha ka prek do pilang ka prek ni example na endam bolot hai la si isi ni example sin picture la la si la hai le tangka le bang lo pute lifestyle me po well being me po di somar hon pacharli un po hem jikim un po me thang basic needs hormu je pa playing un po inge yes tangka joini tangka ke kom joini penta family long ache bhong hai do pik tangka jong si do lo polte so family long asap pusida a percentage happiness ong chat ba ning arong ong chat tangka do tum longe ke che bhong da kom chat penan swang bo pune hem ta problem ave ke tangka bi tum hem ke problem do pik asomar tum da apo pai tum piun eder pote ai piun eder nam piun eder ason pu po che bhong po ba han nam tangka bi tho sang nam tangka bi tho ba ason he pi ni crisis do pik mati namun eder ti do umati asi tangka lo dolo pulote family problem la penan soche bhong ta ekdom kom pikji of course ka prek problem topic pe na che bhong do o hai argument la ka prek pe du ta hai mine sita
hala tangka hin pen bang ke dorde phophe lahai pen ke che bhong ti somar hon charli un edet tho jat tho lahai bang abi pu asi somar tum ta asi thetang lo plote independent man phansi body nang ji lasi self sufficient lo plote nang self sufficiency lo plote independent ta man po nang basic needs ta chi fulfill un po nang choi pi pen cheng no pi ma pe ri lahai ta chi namun po di alo sono pinsono tailoring pen cheng no parlor pen ka pre do pilang professional sin ning je dam bolte alo som ta lahai charli do nang okay nang hem problem dulo nang class 12 ban charli un chalo okay no problem thang problem we nang class 12 pusta nang pe ni charli do skill kinang ji ke pilan to main ke skill nang ji charli nang ji fast kereng un chit phane bekar hem do nang ni na hox da me damu nang dam ra ta charli do ningkani si ni charli no la dete nang life set lo nang mithang chi khulin po ba nang diploma kuri noi kalima lalo philosophy lu nang mithang by yourself you can be able to open a shop or whatever it may be so dukan noi jada business no jad noi kalima basi lason si tum charli do ji ba choi peri dukan mani long dudu noi di paruk dum dudu nu pote nang kuna pen supply wan ma distribution kona ma wholesale ko son ma di wholesale ko ana dorwan si kwan si jor nei ma lahai ke knowledge mati lahai jong si ni tum chini ne pol the business ko son gram po sa ta do no the ni batai si ni banang che ki be cha gu no nang batai si ni ka chi chak dun pen nang ningkan si nang kang che ki chi chak dun be ni ta hem lahai bang tum da nang che gu nang ningkan si chi chak dun pen nang charli dun derlu nang jong si knowledge dolo thek derlu skill do kong lo polo de nang future ke nang whole life nang kai si ke joy ki po nang thang mo pe jo ben ji khuli un po aso saben bang cheng ba loan son an non lam ke sarkar hin pen da loan do pik startup phan di la pen startup business phan son loan ong pik long pik central government pen ta asini tum self reliant ke man phan la narendra modi atmanirbhar bharat pu hai di atmanirbhar bharat phanon focus pik ge youth tum phan ponoi mane farming kori tum da do di mane tharve bagan da anaros bagan tha lason du pik mati lason e claim tum da do si sai ti ki sai mesana farmer mano di farmer tum tangka ong pik sakuri tum ekcha da phone de sitani tum proper farmer manangji ngom si pineapple apini samari pute bagan samari pute ekdom isi ni chochok si aru consistency focus di planning ta do nei ni tum ene isi ni elo langonde de lo bi chanong chulab lo hinu lab loson kali nang proper scientific way pen ko son sin khiti claim ji mal hai chari no videos lang google pen search so hai ta advantage ani mandi kali likala lang faltu hamu kang nek cho hamu lang pen te lahai hamu lang di thek po redun po di kichar ligena internet pen source your source may be from anywhere else nang mani nane social media pen thai mane facebook pen thai mane youtube pen thai mane google pen thai mane lahai advantage ten du nei tu kalima asi farmer je mani pusta farmer tangka do big stain tum proper farmer kaita ning pulo manang ji nei ni tume pilo claim ni tume sokti ki po 6 mane ekdom hidi khali bir ason kali ne theglong punjab lom haryana up lom ba hada ke khali sibibe longli hala da ke ene ni tumoson pu e ke chofa na sab che ichomi lason pu kali hada ke anaros bagan pusta ke theglong ba ni ke dam pe ni asi juita juini bulai lo brain ching pu chat theglong chat knowledge chong chat tipo ekdom pu ben kela pu lang che char che anaros bagan la son ingla tum koma tum men type kuri ge pini do ge agreement do fruity thope ne pineapple pine company do umati manela cold drink pe chengno pine salam lam hala tum men tum agreement je tordom company long jingki dam project po lasila son si sile haiti ki is the proper farmer manang ji proper non lom ke bang sakuri claim pe ben job chi quit la po engineer btech engineer pen cheng mtech engineer la son ka pre ke the profession muni tumta doctor tumta hedi india lo wang po pini ami thang farming pen cheng la hai si claim tem non lo la son tangkara do pik la helong inge sapo ala ni up long thek long tharve bagan tharve farming o ba tharve hedi bane ding pik de alia tharve penaning ding dai hoy hai ma hedi athi do pik ekdom kelang pu bigha ingela tum ne phir karjio mana than tumala maja pu fruity maja company chini ma chini tum bozar lo therol bala tharve ya juice pu halai tum se tayap do agreement kelang ko ane tangka ke hai tume BMW si vek ni tume alto lahai aso sa dor kom gari si vek bange lason gari si vek
pan tangka ong ingke ekdom bulk pane ekdom track se bang supply play gel hai non itum jin bom ke halai tum supply po halai company long ingke fruity lai nang se plang po se company phan koson sin itum type nang ji ma chini ni tum bang arjuno asi lason si claim nang ji lason po tangka ong pick farmer aro nitum Indian economy ke depends on agriculture 70% ke nitume agriculture ang se agriculture farmer ang sin tum India lo asi farmer puji therak nang ne bang tum nang pa punang di nang success manji farmer claim pensta nang kheti claim pensta success manji stan tum kheti proper kheti claim kridati alam mangi asap so sokti ki po nitum ke thang ta claim kle farmer ke nitume langa mer purute nang nitum hapu dam tha Haryana na tu Punjab na tu dam pa ghiu kheti pupu lahai pe ne hadi Kosonlo bola wila ata lahai kuna pen hapu pe nang se ke bang company phan supply play hala son jigla son an lo pulute tangka dopik farmer long ta asi proper farmer man nang ji kaita di asi farmer lo puli lo khitiok puli itum phan itum akibi chitin nang nei itum kar bitum ise problem do kheti siklem po also da piduning tung ta hem sor tum ta ba mane encourage re insist se ba mate lang roboti farmer lo bolte nang proper farmer man tha nang phuduni ma sakuri klem tum nang pini Haryana na thudam tha bang sak ek chara phone de bang BMW Mercedes se vek vek bang farmer muni tu nang tum bisas se mini nang tum Haryana na tum Chandigarh na thudam tha apo Punjab na thudam tha UP na thudam tha theglong pu India lam si pude kaprek foreign long ta son kali America long lo pulote khiti klem bang abe son pu hadak ta farmer ong pick sita hadak farmer ta plang pick but they cultivate in a scientific way scientific at pini pensi modern o machine lai pensi claim so ong si machine lai bang ne tangka do bom te nitum pejo penche nam bom ni mithile si farmer ta tangka do la si tum kar bitum long leta do pick ekdom bo po inke tangka bi di selet o isige la so lamta do ningjerang kok po la so lamta itum kar bitum ke asap so tangka dolote ong pick chitin kok asap so sakuri asu sal do ta thep pick lo ekdom plank pick lo karor poti chitin kok oti la so concept la so mind long la so hormu do mas siksa go la so hormu hadi ave nang ji tum kar bitum ke selet isi do asap so le tangka do te plank pick chitin kok number 1 inke second ke selet laziness pupu hai english pen ke selet factor thep pick asap mane claiming cepat doging tung de cepat sunging tung te di arni long daming tung te ba lason ave ekdom aram penang ji pupu lason pute Kosonlo nang successful manu pu nang success mani bolte agriculture hin puno jat hin sida nang ake them munit manji pulo te nang busy onang ji even Mukesh Ambani pan asia pen ke plang nai munit laso munit ta a life discipline do alang te lason kali je enne tangka bang re la son pukali alang tumta ki thur pen nang li tumanang thani alang batai si interview long ji than ne video ke lang ada prang de thur karorpati minil bang thang da claim meg jang re ta bang an lang pa chuno pus da bang pa chora ta uno tu pa an tangka do te pilo lai tum ason claim li da adap thur po la pilo claim pu brass tas ting tipo gym dam po song alang entilia pu myong alang building hadak angton everything facilities do la gym dam po gym 1 ghonta bak dam po la der lang ching nu det alang pini tha breakfast jo that newspaper pori da mane kona se ko pije plang bom ma thang self development phan knowledge phan di nang ko an ma knowledge to la so things nang lam ta ning ji thegi mati nang yong nang brain long thang ta be suppose ni nang arju derlo tho Kosonlo po nane waterfall lam nar judela tho Karbing long di hadak ekdom practical hai na hala so waterfall dam talong le arju delong le lang mani phan Kosonlo than pu gela si knowledge doni mati tum chini lo thek lo put la son si tum deliver uni mati speech puno lam puno ning jeda unji kalima asi halang pido claim newspaper porhe pola that kona nama meeting do ekdom tume time du ya support te la dak leng ning ji flight nep nang ji ba me thang aircraft do tume alo ta dak leng ning ji hala julo bolte hadak ni team dum ben ne chairman tum ben chengno kaprek tum meeting du nang ji lason bijbik pila tumta asidul du lason gali plang omunit lo pulote heming ni re choret doret choche pareng mi u choriti ason poli la tum ong busy ong hoti aro busy je bolte tumta angsong na mone successful kitya ta manu ne tu tum kaita methang man chipa busy nang ji Charlie nang ji to Charlie lo pulote nang learning dolo pulote nang earning ta dopo plus nang life ta progress po lan su se nang successful ta man po lage
successful amuni tum amantra lo halang tum je than than lam ha tum lifestyle lo asi tum asap so tangka doben ekdom doolo ba ni ret de choret polason bu kema tha la son do pro te la ba hino seller le denangji ego we denangji seller le ego inke theragre denangji apen kai te mithang busy adi mane chi busy salam ni time waste with denangji enne mobile game pa thuret la youth non nom youth do olason asi youth tum hada nang suggest po la son lo prote tum future sung pick po ake the dream chepa do ne ni da ekdom lasona gari nami tho range rover nami tho di mate ducati bike nami tho hala sona ke thema tha ne de lasona hemchi kimji para sona city long neta dodam ji ani si flat chenam ji di etc lason son ma thanu hala phane businessman manji entrepreneur manji neta di ake thi ekdom ke plang na munit manji tangka dopik se sel ani me thang phan pini ji lason si ma thanang ji tum munit tume koson ma gema tha la so teng si kam thege kem claim di inke nang dream dolo bolte hala so teng si nang phan direction na pimoti inke dak select dun no bolo chokse consistency duni claim ver ani si claim ma claim ke der to sona chokse nang until unless nang success sitti ke claim nang ji successful era phita sang nang sang lo bolte when you stop learning you stop growing bupu isi pine coach to nang charlie lidelo bolte nang grow down elo asi life long koson si grow nang ji ma hai phan si ma than nang ji kaita nang success ke long der cha tahmine england cha tahmine sida long ji but itum select le theragre inke ego with nang ji di apen bang lamar junang ni bange nang pubo itum karbieng bong aru itum karbieng bong ha chi pudo big pe ekdom chi puk tot hai ason chi puderang ni itum karbi tumani pini anaros khiti ekdom bigha claim lo bolte ni tum rodu nang ji o ko nang mission no claim kote pamane bi pangreng lo tha ekdom chainong pangreng lo tha phak pangreng lo tha di pig farming puni pini bupu oh yes engla son ma tangka do pig non pigmen puno guwahati lom ta non north east long famous pig lo asumuni ta borom minit be yes phak a farm thepik inke lang phak ok supply play north east long ekdom supply bom lo asi last one ake thepini ma thano planning eno mane ke thek tum long do dunoi charli dunoi lahai ke ni tum thek madi phak pangreng lahai dum karbi tume bi hek pin tume phak pangreng bek a don tin tanu tin long da ani tuni hem ta sitan tum mangke phak pangreng pe ni poisa income o unjima phak pangreng pe ni businessman man unjima hala so an bang hala dak an bang ma tham de der hala an high thinking a with that di lasi phak anu tin tum pang karbi tume lomon phak pangreng theknai ji ni pui ni tume poson phak an tuk nei ma kupi poson handru ma pineng ji kupi ma sob ji ni tume lasi ni tum a knowledge do chini sita ni tum asap so kema thabang al level ha bi kom cherlang akke thema thanu na ni joining koi pangreng po next year ni joining koi na suppose nam lo tha ko alon suppose 2000 nam is da to in koi pole to 80000 bag dam podi inke na next jolo po de ong pigji na ale du pigji kwan penan likes leng rokji lasi hala son je pa improve pan hala son income ji pura son le ma thanu he la son le na farmer puna farming kori pusita banang business claim pusita la son a thinking su doni tum bekar ne doret pende youth tum ta aroso tum na pinso tum ta hai sung o kamali na john phobak bi pang reng ba phak pang re la son ben si progressive mati di la son ne claim bekar dorang ni ene mobile game pa thure tho di la hai poisa hem sorphan che bhong pen tangka hang re la hai claim ni foreign no son alta dolo thelo bolte lo plot open na ko pima si claimi popai che claim के support नहीं बोलते हम सब सब पीन पो के नो नितुम कार बितुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम दो बैकग्राउंड पिदुनु ने सिता che bhong na ni pai tum pai pupen pai tum ni der lo sita nitum reng aklang mati nitum claim un mati la son example do pik bang claim hurlo e pai tum na piun ni der pare pai tum han koire na ni tum na thelon tum kengri do ni tum thang che claim un asi tum ta che bor i lo brote un nang charli du no fast asi kai ta pulo ne kata ning je ver lo at first we have to learn di then only nitum earning duji learning that's earning duji asi charli du ni nang nani ne puson car mechanic charli no bike mechanic charli du no ba na o pene hotel kam charli du no na nitum misti bu hai ye rasgulla lai nitum jalebi lai salam thai ma karbi tume ekdom rare pi karbeng long ekdom karbi tum phan kwan lo bang suri sida duima ave ma lai misti salam thai lai duma ave nitum dependent misti
Kichui yung si parok tu ma bidel lo pote Karbi long ni tum misti long masih long le itu athe में tum Karbi tum selam देखते लाता si matha tha tum state do chok che ke tum dependent lang non ta ang ton hinta dependent lang ni phana khainu comment ne pibang to dui me ni kang bang to dui me ne nang ni tum chema thanoi this is real man lage real lo ahok lam lo nang ni tum mane Karbi muni misti dukan hai khuli Karbi long theklong ma di fulom thona ne ekdom ai pine teron misti pine tho switch tho balason ong u theklong ma ekdom jara switch ta dolap tho di lason do ma ave mati lahai ke ekdom ni tum chi theklong lor lo mati ni tume ang ton dependent lang lasi ni pulo jadi hinda dependent se lahai ta ke charli dunang so na lahai ta charli dunoi na khala da hotel lo kam claim dunoi di kam claim misti ko sonno selam lam tho jelebi ko sonno selam lam singera ko sonno selam lam lahai jongsi lahai phan ke na charli ong ping na ni ke lahai charli phan ke apini ke claim phan ke charli dun phan ke na class 8 ve da chok class 5 class 6 ve da chok hada ke degree diploma na ni ke hala da kam claim phan sanang ke charli kom hex nang charli dun ben thek pamelo pu na mi thang arisi chi kholiun pu na suppose pini timung tha okay na mo future na sonje ma thano timung switch ne khuliji de timung bakery ni khuliji la sonje ma tham bakery kam do jar no lai charli du ne first charli nang ji bulai lo la se ne bekar do pen hem che bhong nang ne so youth tum ta charli kom hex ta tum charli du ne ba ke charli ong tum sa charli pini du ni degree do lo Poling le tum charli dun de ta ning na son ego ta ve dang ji la so ego ta do tum ne graduate la ko pikam no lai misti salam charli dun po ke jar pusi la son se ma thar na are pini all India long na lang we chai kadak chai arjulong lo Guwahati pen jeno branch do pick all India long la so muni tie MBA ke charli munit matha tha MBA ke charli hala so muni pan degree ke ong muni sa ke jor pen selang business pang cheng non lang opinion ni alang sa ke jor pen non करोड़पति Mercedes pen jangla kupi gari noi kupi lo tangka करोड़ millionaire mane lo non ke alang branch Guwahati long ta along chai kadak chai pun tum Google long sa theloi alang biography lang olang life story pori noi akemi munit phanse kaita follow nang jilasi akhai no munit kalili galang lang kang next choy lai fani video nang phana fani der pori si nang next choy der pori si kaita akemi munit phan follow noi idol samar noi akemi na than phan follow noi di lasono bode positive hormu thegun po chini dun po redun po knowledge do po lasono bode somar phana thanun po po pai tumta lahai pino somar man thanun po pai me thang tumta knowledge do po sila kadak chai bu famous pick international the business delo asubuni bi olang tuma arta anbela alang sa si ki jor panji business pangche kadak chai no na branch along north east long nang arunachal pradesh itanagar dam thailo mizoram long aizol long dam thailo imphal long dam thailo meghalaya silong long dam thailo ha silong long epini long ta do yu che da tham long ni Kosonlo mi de la ala boat riding hai do mate chu ni dam te ni bublilo so di moment Kosonlo ho something lake do mate hada kupi lake umi ho omium lake yes omium lake asap so parchet pan ha da kadak chai du amunit ke konalo hapu munit India Mumbai na thumunit byong yes hapu minit yes Mumbai myong ahembe whatever na hok no he sitala lang he sa ke jor pen tela ego do masumunit hey ne la an degree ki ong munit ne ko pikam sa jor po to warlo son alang chema tha bu son te pinia ni lang crorepati manu ne but he is a successful businessman lapen crorepati le sumuni why because alang ego ave ne ke charli degree do pusita alang vision do ne businessman manji aru sa ka anutina jun munitum aselang sa businessman pang chebala itum karbi to mane sa dukan kholi do theklong ma ake the do theklong ma ave nang sale samar thek nang sata types do pig dei kadak chai thodi cutting teeth ho milke do pig ho sata ipuno dakji ali se ba nang la hai charli dunai mati la hai charli bana sa dukan ji khuli no mati sa kan uttina juni de teron tea stall puno la hai pine chi khuli no he tum karbi tum theklong le gel hai switch la hai dukan khulno sa dukan aso degree do lo pusida ego avedang ji degree do lo ta alisi do thuin tum english pen ji ginu thek po ba knowledge do po calculation maths pen cheng no hai da thek po di advantage si ke do thum po mati la son ma thano charli do no he tum no lang ang ton tum karbing no sob dependent ang se question si ni tum self reliant ke man lo self pini independent ke ban lo ke anten no ne man lo ma state long state Kosonlo sob dependent ang se la tum la avi pute Kosonlo tum state long pusita tum chilu chok po borbad dat po asi ni tum hala ke longi phanda bor ibom lo non no doubt long nang po mi olam lo sita
lahai ta nitum ke thegnang chot nang state long le sida itum tangka ke donang ji ke chu phan ke an ke nitum just mane a life ji solai un chit phan ke la an ke capacity donang ji mati kalima kala la an no pude nitum at least e somar bachar liun po ba lifestyle chementen po ba kisung hut yes pini hut financial problem no busta nitum jogon po emergency hutta because look we can't say what will happen at what time the unexpected hormu pini si plan accident ta time ke sudu kok time ni arunom ke sudu pik se addiction hin ta damang ne addiction hin damte methang si problem e phopo di cancer hospital long dam tha guwahati lo ekdom 1000 karbing nom pa ekdom jinso me blood cancer pen chenglo ka dhok tu men thenglo mouth cancer la pu lang jun po punang di lap te ekdom jinso me la si lahai hin pen ta sab so ni tum addiction pen ta wang juni la pen also hin pen also ta ekdom pa theping tum bi hek pen ta also successful gali ke bhai di also no 300 phana nang pulo boyfriend girlfriend important or first nang life chi solai unchit phan je salam nang also wan ba penan dolo pusida nang penan phan hangjok plot di penan nang lup plot bai penan chilo la phisa somar phan pachali un jat un la an ke itum capacity donang ji la an ke itum capable lo pulote la an phisi penan da donang ji plus la an philo pulote also da wanang ji asi first name charlie nang ji self reliant mano self reliant la hello self sufficiency bange nang bang phan akha jok plot external amuni tum phan nang needs phan di nang hang jok plot jat phan si self sufficiency pulo si self sufficiency ke man kenang sot la pen self reliant bu ko pilo self reliant bu sab so picture self reliant mane nang je kong du phan ni pulo capacity strength di namisan decision chain un la phan si self reliant pulo mane nang talent ta bang ji po self reliant lo nane mane arlu pe nang chipu hek po ni confident do ni phan nang hem sotum ek tangka sanga na bibides ta ni self reliant ni capacity do ni talent do ni strength do ni claim un hala phan si self reliant pu aru self reliant pen self sufficiency ke man ke important pikhangjang tum kar bitumang bo lalo pulute tum tangka dolo pulute plan ponu tin da economy do po di sonte mo state economy da campo ke lalo pulute tum state ta ansu se develop po non ke tum ang ton dependent ang selang ke la so self sufficiency pen self reliant phan ke ente modi da ninje bello honorable prime minister of india lang ta ninje bello atmanirbhar bharat pala campaign ta launch lo asona thak mahatma gandhi ta 7 august 1905 aningan swadesi movement mane emethanga campaign launch alang mane swadesi mane india hormu hai amethanga chi salam phan this self reliant phan hai amethanga chi salam angton british hormu mane use phan li pa use that pen amethang dak choi peri pen jano ke cho hormu angton itum emethang si salam unangji la pen self reliant itum man lo brote itum ultimate freedom ta long po british pen pura salam mahatma gandhi ta pu ke effort ta pi si swadesi movement ta launch lasi itum jong si self sufficiency self reliant man lo pulote new car being long free car being long la pen better car being long ta dobo la pen better well being life mane lifestyle pen chenglok anutin da tangka sangka dopo anutin da plank po tangka dopo moha dopo di lason po itum car bitum state long pusita joy pikhangjang po pen develop po kalima kala di lasi asap so ningje phula dhokna ni ke chok che do chat pote I would like to apologize for that asi akimi phansi ni ningje lo daga khainu phane ni khainu intention pan ningje gali da asi la son charli lo theklo jarlo pote nitum at least tum me thangan ke chepang rengun po chun chit po chulong un chit po kalima lasi la sor mu important pick asi kaita ke charli phan la pen self sufficiency self reliant ke man phan le nang litum anu tinta bor ino la pen so video un answer no tum kar bi tum bo la pen ni video pen jong se nang litum knowledge long ba motivation long ba pini charli long ba ni video ke salam mission son theklong ba itum karbi khai phan pini ali duji ni video pen son matha pulote ba lying tung ba 500 se video lying pulote karbi content bu phan subscribe ignon youtube long la pen facebook long jong se lang bom te karbi content po do alakta facebook page phan da follow ignon la lo pulote la 500 se videos laita nang litum long bom po la pen charli long po thek po jat po itum karbi tum la 500 se itu me khai dum advance po thek po ri po di lasi che tong thunang next video long ningjibom to derbom po interesting content ne wan thu po okay
pen apne one po interesting open up content. So see you Kardom, thank you.